samo najbolja muzika. Radio Pink prava stvar. Lukas je sinoć održao koncert na Marakani, održala ga je i Ceca 2002. Ali neko ko je najviše puta boravio na Zvezdinom stadionu kada su koncerti u pitanju jeste Zdravko Čolić. Čija je ono zvijezda? Ta puna Marakana je nekako uvek bila simbol koliko vrediš kod pevača, a 5. septembra 78. godine Zdravko Čolić je vredeo čim je zapevao na Marakani. Ta opcija bila je 78. vrlo draga, vrlo nova ljudima. Tada je na Marakanu došlo da sluša Čolu oko 60.000 ljudi. Tako neka energija je bila dobra sa tim pjesmama koji su bili hitovi. Sve su na nebu, samo jedna ne, evo je kraj mene. A kada Čola zapeva na Marakani, to onda bude pravi zemljotres. I to je tako, život ide, znate, kako je, to su lijepe stvari koje se ne dešavaju svaki dan. Ti si jedina od svih koja dođe kada treba. I jesu danas aktuelni Ušće i Arena, ali Marakana ipak prednjači, jer na njoj znamo da navijamo i bodrimo, ali i da zapevamo i zaigramo kad zatreba. Samo najbolja